U okviru ciklusa učite nemački na radiju Deutsche Welle, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi slušalci, danas ćete iz naše druge serije slušati 18. lekciju pod naslovom To sam čula od njega, das weiß ich von ihm. U prošloj emisiji ste saznali da ime grada Aachena, u kome se odvija radnja našeg kursa, znači voda. Jedna gospođa je pitala Andreasa. Dann kommt der Name Aachen von Aqua und bedeutet Wasser? Danas ćemo pratiti Andreasa i njegove roditelje u šetnji Aachenom, gradom vode, die Wasserstadt. Aachen je dobio ime po velikom broju toplih izvora i prelepih fontana, Brunnen. Čujte prvu scenu. Treba da otkrijete da li voda iz fontane može da se pije. Andreas, zeigst du uns die Stadt? Oh ja. Also, ihr wisst, Aachen ist eine Wasserstadt. Sowieso. Aachen bedeutet Wasser. Woher weiß sie das denn? Das weiß ich von ihm, von Andreas. Aber Aachen liegt doch gar nicht am Meer. Das stimmt. Aber Aachen hat sehr viele Brunnen. Kann man das Wasser trinken? Normalerweise nicht. Das hier ist der Elisenbrunnen aus dem Jahre 1827. Und das Wasser kann man trinken. Das möchte ich mal probieren. Aber das schmeckt scheußlich. Brrr. Woher weiß sie das denn? Das habe ich ihr gesagt. Oh, das schmeckt ja wirklich scheußlich. Ist aber sehr gesund. Voda iz fontana znači nije za piće, osim u slučaju jedne poznate fontane koja se zove Elizina fontana. Iako ta voda ima grozan ukus, zdrava je. Saslušajte još jednom pažljivo ovu scenu. Gospodin Šefer je zamolio Andreasa da njemu i gospođi Šefer pokaže grad, Stadt. Andreas, zeigst du uns die Stadt? Eks je oduševljena, au, ja. Au ja. Andreas počinje dosta uopšteno. Dakle, kao što znate, Aachen je grad vode. Also, ihr wisst, Aachen ist eine Wasserstadt. Eks blista sa svojim znanjem. Aachen bedeutet Wasser. Kada je gospođa Šefer iznenađena upitala odakle to zna, Eks je odgovorila. To sam čula od njega, od Andreasa. Das weiß ich von ihm, von Andreas. Gospođa Šefer dosetljivo nastavlja, ali Aachen se ne nalazi na moru. Aber Aachen liegt doch gar nicht am Meer. Andreas na to objašnjava kako Aachen ima mnogo fontana, Brunnen. Aber Aachen hat sehr viele Brunnen. Gospođa Šefer bi željela da zna da li izvorska voda može da se pije. Obično, normale vajze, ta voda se ne može piti. Kann man das Wasser trinken? Normalerweise nicht. Ipak, baš voda sa fontane, pored koje su se našli Andreas i njegovi roditelji, može da se pije. Ta fontana se zove Elizina fontana. Ovo je Elizina fontana iz 1827. godine. Das hier ist der Elisenbrunnen aus dem Jahre 1827. Und das Wasser kann man trinken. Kada je gospođa Šefer rekla da bi da proba vodu iz te fontane, Eks je uzviknula, ali ima grozan ukus. Aber das schmeckt scheußlich. Brrr. Andreas prostodušno dodaje, to je čula od mene. Das habe ich ihr gesagt. Ona je u pravu. Voda zaista ima grozan ukus, iako je vrlo zdrava, gesund. Ist aber sehr gesund. Naši šetači nastavljaju prema katedrali. Na putu prema katedrali razgovaraju o Karlu Velikom, koji je 800. godine proglašen za cara, kajzer. On je sagradio svoju rezidenciju, rezidenc, baš na mestu na kome se danas nalazi katedrala. Jedan od razloga zbog kojih je Karlo Veliki došao u Aachen su i topli izvori, heiße Quellen. Vi treba da otkrijete zašto je Karlo Veliki bio u Aachenu. Bitte sehr, das ist der Dom.
Hier war doch früher die Residenz von Karl dem Großen, nicht wahr? Genau. Karl der Große hatte hier seine Residenz. Karl der Große? Das war ein Kaiser. Und warum war er in Aachen? Aachen hat sehr viele heiße Quellen. Und das war auch früher sehr angenehm. Zeigst du mir die Quellen mal? Okay, Ex. Das verspreche ich dir. Und ich möchte jetzt in den Dom gehen. Gut, das machen wir jetzt. Karlo Veliki je bio u Aachenu zato što su mu veoma prijali topli izvori. Sada još jednom pažljivo saslušajte ovaj razgovor. Kada je Andreas pokazao katedralu, gospodin Šefer je upitao: ovdje je ranije bila rezidencija Karla Velikog, zar ne? Hier war doch früher die Residenz von Karl dem Großen, nicht wahr? Andreas potvrđuje: tačno, Karlo Veliki je ovdje imao svoju rezidenciju. Genau. Karl der Große hatte hier seine Residenz. Na pitanje koje je postavila Ex, Andreas je odgovorio: on je bio car. Das war ein Kaiser. Pošto bi Ex želela da zna zašto je Karlo Veliki bio u Aachenu, Andreas joj objašnjava da se u ovom gradu nalaze mnogi topli izvori, heiße Quellen. Aachen hat sehr viele heiße Quellen. A topli izvori su i ranije svima bili prijatni, angenehm. Das war auch früher sehr angenehm. Ex je poželjela da vidi neki takav izvor. Zato pita Andreasa: hoćeš li da mi pokažeš izvore? Zeigst du mir die Quellen mal? U toplim izvorima Aachena i dan danas može da se uživa, dragi slušaoci. Zato joj Andreas obećava da će je voditi tamo. Ok, Ex, to ti obećavam. Okay, Ex. Das verspreche ich dir. Ali porodica Šefer najpre odlazi u katedralu, a mi ćemo vam objasniti još nešto o dativu. Prvo objašnjenje se tiče dativa ličnih zamenica. Ako se lična zamenica odnosi na imenicu ženskog roda, onda glasi njoj, ihr. 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 Das habe ich ihr gesagt. Ukoliko se zamenica odnosi na imenicu muškog roda, onda glasi njemu, ihm. 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 Das weiß ich von ihm, von Andreas. Drugo objašnjenje se tiče dativa nakon predloga na, an i iz, aus. Posle predloga aus, kod imenica muškog i srednjeg roda, uvek dolazi član u dativu dem. Aus. Aus dem. Das ist der Elisenbrunnen aus dem Jahre 1827. Nakon predloga an ovdje dolazi dativ. Predlog an se najčešće spaja sa članom dem u am. An. An dem. Am. Aachen liegt nicht am Meer. Za kraj još jednom saslušajte oba dijaloga. Opustite se i pažljivo slušajte. Andreas, zeigst du uns die Stadt? Oh ja, Also, ihr wisst, Aachen ist eine Wasserstadt. sowieso. Aachen bedeutet Wasser.
Woher weiß sie das denn? Das weiß ich von ihm, von Andreas. Aber Aachen liegt doch gar nicht am Meer. Das stimmt. Aber Aachen hat sehr viele Brunnen. Kann man das Wasser trinken? Normalerweise nicht. Das hier ist der Elisenbrunnen aus dem Jahre 1827. Und das Wasser kann man trinken. Das möchte ich mal probieren. Aber das schmeckt scheußlich. Brrr. Woher weiß sie das denn? Das habe ich ihr gesagt. Oh, das schmeckt ja wirklich scheußlich. Ist aber sehr gesund. I sada se približavaju katedrali Dom u Aachenu. Bitte sehr. Das ist der Dom. Hier war doch früher die Residenz von Karl dem Großen, nicht wahr? Genau. Karl der Große hatte hier seine Residenz. Karl der Große? Das war ein Kaiser. Und warum war er in Aachen? Aachen hat sehr viele heiße Quellen. Und das war auch früher sehr angenehm. Zeigst du mir die Quellen mal? Okay, Ex. Das verspreche ich dir. Und ich möchte jetzt in den Dom gehen. Gut, das machen wir jetzt. Toliko za danas, doviđenja. Auf Wiederhören. Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Goetheovim institutom u Minhenu.